Kurumirira ithagathago iria ciaumirie cigo-ini cia Thika na Githurai, Ateti ona andu kiumbe ni moete ikinya ria guthomithia mbeu njithi bata wa kuhimbiria thayu. Gikundi kia uhuru 70+1 gitongoretio ni Catherine Wanjiku nikiambikite kambi-ini cia kuhunjia thayu oro undu umwe na kumathira mutongoria wa bururi kura muoroto wa munene ari kuhunjia thayu. Ideni oru gikundi gia tokerezea vijana na uhuru tokiria gitongoragio ni Wambunyu nikiranyitanire na aruto wa Kenyatta University kumauha magathura Jubilee kuna githomo kigimaine na teknoloji njeru nikihingurire mbeu njithi mieke mingi ya mawira na uguo he bata Jubilee heo kanya ga guthie na mbere kuheana githomo giki. Tuamue round hii, kama kura yako ulikuwa umehamisha ukanominate mtu, jiandikishe mahali kwa hii initiative ya huyu kijana, ndio uko mnafacilitatiwa on the 8th of August. Kila mtu anaamka mapema anaenda kuchagua uhunye ama ni aje. Kugina kuo kaunti-ini ya Uasin Gishu urihahuna na giturwa kia ugavana na tikiti wa Jubilee Jackson Madago ni augitite ni agetikira maumirira agihoto githurano-ini kinene. No na kuri uguo ni agithitie kiene uthuthuria wa Infotrack ati Munge'thaniri wake Kiprop Buzeki mundu kiumbe ari mbere na gicunji kia 54 thutha wake na gicunji kia 42. Kuringana na Madago, itua ria muthia rina aikia kura kuona we ni akoretwo muharini wa mbere kurehe tafaria ciuthi wa nambere kaunti-ini ino. People must distinguish between hot competitive politics and disharmony among its communities. What we are witnessing are effects of democracy, especially on devolved governments. Na kwa kaunti-ini ya Mombasa, matereva ma tuk-tuk ni matafanirie muthafara wa kuhunjia thayu mbere ya githurano kaunti-ini ino. Muthafara uyu uhugurie cigo-ini cia Tononoka nginya Mamangina, undu uria wamukirio ni atongoria ta Baditwa Lib na Mishiboko aria maugite ni megutigirira thayu ni wahimbirio kaunti-ini ino. Baada ya uchaguzi tutakuwa Kenya. Hii nchi haitaisha. Uchaguzi tutaufanya siku moja. Naomba tu kila mtu mmoja ambaye ako na kura yake, ukienda upige kura tafadhali, nenda nyumbani ungojee hesabu. Gidifotera Kameme TV, ni jitagwo Mwaura wa Ndung'u.